Rayon Sport yatumije inama y'abakinnyi bamwe mu bakinnyi ntibiteguye gutangira imyitozo. Equipe ya Rayon Sport yamaze gutumizaho inama y'abakinnyi izaba mu gitondo cy'ejo kuwa gatanu ku cyicaro gikuru cy'ikipe kiri Kimihurura. Biteganyijwe ko hazabera no kwerekana abakinnyi bashya, hazabererwa rimwe n'amabwiriza ajyanye no gusubukura imyitozo. Abakinnyi b'iyi kipe bose basabwe kuzaba bari ku Kimihurura tariki ya 10 Nzeri 2021. Ntabwo bigeze babwirwa icyo bashakirwa, ariko amakuru Innocent yabashije kumenya nuko komite nyobozi y'ikipe ishaka kuganira n'abakinnyi mbere yuko batangira imyitozo bitegura shampiyona umwaka w'imikino 2021-2022. Ejo nibwo bazahabwa gahunda yose ijyanye n'igihe bazasubukurira imyitozo bitegura iyi shampiyona, aho biteganyijwe ko nta gihindutse bazatangira imyitozo kuwa mbere w'iki cyumweru gitaha tariki ya 13 Nzeri 2021. Gusa nubwo ubuyobozi bw'ikipe butegura ibi, bamwe mu bakinnyi ntibiteguye gutangira imyitozo mu gihe cyose batishyuye umwenda bafitiwe. Abakinnyi b'ikipe barishyuza iyi kipe umushahara w'amezi 2, hari n'abakishyuza amafaranga baguzwe. Rayon Sport kandi nk'umutahizamu wabo ukomoka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Congo, Manase Mutatu Mbedi uri Kinshasa, we yavuze ko azagaruka mu Rwanda ari uko ikipe ya Rayon Sport yamaze kumwishyura amafaranga ye, kuko nta kizaba ngo kimuzanye mu Rwanda. Gusa abandi bati ntabwo ariko byakabaye bigenda, ahubwo niyihangane ategereze, ahubwo ibindi azaze kubibaza ari mu Rwanda. Rutahizamu Abiramahire Abedi n'umukunzi we baritegura kwibaruka uburiza bwabo. Uyu mwari wakujemo umunyamakuru kazi. Kugeza ubu ngubu Rutahizamu wa Kigali n'Amavubi Abiramahire Abedi n'umukunzi we Kagame Vanessa baritegura kwibaruka imfura yabo. Ni nyuma y'uko uyu mukobwa yakorewe ibirori bya baby shower. Urukundo rwa Abedi na Vanessa ntabwo rwavuzwe cyane, ni mu gihe bombi batakunze kubitangaza cyane. Ubusanzwe Rutahizamu yavuzwe mu rukundo ubwo umunyamakuru wa Radio DC witabiriye Miss Rwanda 2017 Umutoni Josiane muri 2020 yavugaga ko bo bombi bari mu rukundo. Icyo gihe yari yaratangaje ko batangiye gukundana muri Nyakanga 2019. Ni nyuma y'igihe kinini bavugana, ariko nta urabwira undi ko amukunda kugeza Abedi afashe ya mbere. Kuva icyo gihe ntabwo bigeze bumvikana cyane mu rukundo, kugeza ubwo uyu musore muri Nyakanga uyu mwaka yatangaje ko ari mu rukundo n'iyi nkumi igiye kumubyarira imfura y'umuhungu. Uyu mukobwa rero akaba aherutse gukorerwa ibirori bya baby shower, ibirori byo kwitegura umwana uba ugiye kuvuka, ndetse akaba yaranabihishuye ko ari umuhungu bagiye kwibaruka. Gusa ariko abenshi bakomeje kugenda bavuga ko ibi birori ari ibirori bizaba bitaraboneka igihe bazaba barimo kwakira umuhungu wabo Biramahire Abedi wajyanye n'ikipe ya AS Kigali mu mikino nyafurika, aho bazahura n'ikipe ya Djibouti, bazahura n'ikipe yo muri Comoros. Gusa ariko n'ikipe y'ingabo z'igihugu. Ubutumwa bw'umuyobozi mukuru bwa APR FC mbere y'ikipe APR Football Club ihaguruka mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ikipe buyobowe na Lieutenant General Mubarak Muganga Haji yasabye ikipe kuzitwara neza ku buryo bazabakirana ibyishimo bagarutse mu rukerera ku munsi w'ejo. APR ihagurutse mu Rwanda yerekeza muri Djibouti, aho igiye gukina umukino ubanza w'ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League Mogadishu City Club yo muri Somalia. Mbere yuko bahaguruka mu Rwanda, Lieutenant General Mubarak Muganga akaba umuyobozi w'ikirenga, umuyobozi w'ikipe yabasabye kwitwara neza cyane ko bafite ikipe nziza, maze mu gihe bazaba bagarutse bakazakiranwa ibyishimo. Ati mu gihe gutangira imikino nyafurika intsinzi ituruka hanze irakenewe, turabifuriza intsinzi, muzagaruke tuzabakirana ibyishimo. Mufite ikipe nziza, abakinnyi bashya baramenyereye, ikipe ni nziza, rero intsinzi ituranga ikomeze. Uyu mukino biteganyijwe ko uzaba ku cyumweru tariki ya 12 Nzeri. Ni mu kipe umukino wo kwishyura uzaba tariki ya 19 Nzeri. Gusa ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club abenshi bati iki nicyo gihe cyo kugaragaza ko iyi kipe igomba kwitwara neza, kuko ubushize yaviriyemo itarenze umutaro. Abakinnyi 27 APR Football Club yahagurukanye izakina na Mogadishu Club. Umutoza w'ikipe Adil Elad Mohamed akaba yahisemo guhagurukana abakinnyi 27 azifashisha kuri uyu mukino. Bivuze ko ari abakinnyi bayo bose uretse Byiringiro Lag wagiriye imvune mu ikipe y'igihugu. Muri aba bakinnyi kandi harimo Ruboneka Bosco utazakina uyu mukino kubera imvune. Uyu mukino biteganyijwe kuzaba tariki ya 12 Nzeri muri Djibouti, kuko iyi kipe yo muri Somalia igihugu cyayo harimo umutekano muke. Biteganyijwe ko
ikipe ya APR inyura Addis Ababa muri Ethiopia mbere yuko bafata urugendo rwerekeza muri Djibouti. Abakinnyi bahagurukanye n'ikipe ya APR Football Club umunyezamu Eritier Ayishakiye, Ishimwe Jean Pierre, Kenneth Armere, Mutabaruka Alexandre, Ombolenga Fitina Yomugabo Claude, Ndayishimiye Dieudonné, Ngabonziza Jisire, Rwabuhi Aimé Placide, Nsabimana Aimable, Karera Hassan, Buregeya Prince, Mugisha Bonheur, Nsengiyumva Ishadi, Pogba, Ruboneka Bosco, Manishimwe Jabos, Nsanzifura Kedi, Ishimwe Aniseti, Itangishaka Blaise, Nizeyimana Juma, Mugisha Gilbert, Kwitonda Ale Baka, Tuyisenge Jacques, Mugunga Yves, Nshuti Innocent, Bizimana Yannick, Shimimana Yunus, abagize staff Mohamed Adid Elad, Neftar Jamel, Haji Tayab Hassan, Mugabo Alex, Meja Jerome Rutayisire, Captain Ernest Nahayo, Captain Twagirayezu Jacques, Nshimimana Steven, Habumugisha Ernest, akaba ari bo bahagurukanye n'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club berekeza gukina n'ikipe ya Mogadishu City. Kugeza ubu ngubu ikipe ya APR Football Club ni mu kipe yatangiye kwitegura hakiri kare, aho abanyarwanda bose bayitezeho byinshi ku musaruro isagaragaza. Tuwe uko Neymar Junior dos Santos Aveiro yahemukiye Kylian Mbappe agatuma atekereza kwerekeza muri Real Madrid. Ubwo isoko ryari rigiye gusozwa, ikipe ya Real Madrid yakoze ibishoboka byose itanga amafaranga menshi kugira ngo ibone Kylian Mbappe, ariko byarangiye Paris Saint-Germain yanze, nubwo ibizi neza ko uyu mukinnyi ari ukwikinira umwaka wa nyuma. Nubwo benshi bibajije impamvu Paris Saint-Germain yanze kugurisha Kylian Mbappe kandi ibizi neza ko azagendera ubuntu mu mpeshyi itaha. Ibinyamakuru byavuze ko yabikoze kubera ko mu masezerano yagiranye na Neymar Junior dos Santos Aveiro arimo ku ikipe igomba kugumana Kylian Mbappe. Ikinyamakuru AS cyavuze ko Neymar Junior dos Santos yemeye kongera amasezerano azamugeza muri 2025 kubera ko Paris Saint-Germain yamwemereye ko izagumana Kylian Mbappe byanze bikunze. Neymar Junior dos Santos ngo mu biganiro agiranye na Paris Saint-Germain mbere yuko asinya amasezerano yayisabye ko yakora ibishoboka byose ntigurishe Kylian Mbappe, ndetse ngo ubuyobozi bwarabimwemereye yemera gusinya amasezerano mashya. Neymar ushaka kwegukana Champions League ari kumwe na Paris Saint-Germain yifuje ko iyi kipe igura abakinnyi bakomeye, nayo irabikora, aho ubu iri kumwe na Messi, Ramos, Gini Wijnaldum n'abandi benshi baguzwe. Mu kwezi gushize perezida wa Paris Saint-Germain Nasser El-Khelaifi yabwiye abanyamakuru ko Mbappe ari umukinnyi wa Paris Saint-Germain muri uyu mwaka w'imikino kandi ko yihagazeho yanga kumurekura. Amakuru avuga ko Real Madrid yatanze miliyoni zirenga 150 z'amapawundi kuri Kylian Mbappe, ariko Paris Saint-Germain irazanga isaba izisaga 200. Mbappe yabwiye Paris Saint-Germain ko yifuza gukina Real Madrid, ariko ikipe yemeye guhomba zira miliyoni kugira ngo ayifashe kwegukana Champions League. Iyi kipe ikomeje kugenda ishaka aho ihabwa amahirwe muri uyu mwaka. Nakuyemo ipantaro nunamye imbere ya Cristiano Ronaldo akubitaho. Umunyamideli wavuze ko yaryamanye n'uyu rutahizamu. Umunyamideli ukomoka muri Portugal Natasha Rodriguez yahishuye uburyo yaryamanyemo n'uyu rutahizamu wa Manchester United mu myaka nyuma y'amezi 2 gusa bamenyanye. Aganira n'ikinyamakuru The Sun, Natasha yavuze ko byatangiye ari imikino ariko birangira baryamanye hari muri 2015. Cristiano Ronaldo akiri mu rukundo na Irina Shayk ati hari saa saba z'igitondo mwohereza ifoto yanjye igaragaza imiterere yanjye iherekejwe n'amagambo ndetse na kiss. Byari imikino, sinari nzi ko azansubiza, ariko saa 12 za mu gitondo yaransubije. Ibintu byatangiriye aho, ariko nsubiye inyuma ndifuza ko nakabaye narabikoze. Yakomeje avuga ko byageze aho ajya no gusura Cristiano Ronaldo nawe akamubwira gutuza nkaho ari we mu rugo. Ati sinizera ko ndimo kujya mu rugo rwa Cristiano, umutima wanjye warihutaga, ariko yari umuntu mwiza. Ambwira ngo nitware nkaho ndi mu rugo iwanjye. Nakuyemo inkweto nisukira ji mbere yo kwicara iruhande rwe. Twavuganye mu kunzu yaratuyemo ndetse naho Rodriguez yavuze ko nyuma y'akanya gato yahise yikuriramo ipantaro kugira ngo amwereke ko ateye neza. Ahita amubwira ko yamukunze. Ati nyuma nafashe ya mbere ndahagarara nkuramo ipantaro yanjye, ubundi ndunama kugira ngo mwereke uko nteye. Akubitaho aravuga ngo ndabikunze. Nyuma Cristiano Ronaldo yongeye kumwandikira nyuma y'igihe baryamana barabonana muri Werurwe 2017.
narabyishimiye twongeye kubonana undi munsi mu ibanga rikomeye turasomana. Nyuma yaho Cristiano ngo yahise akupa ubucuti bwabo ntiyongera kumuvugisha ndetse aramuboroka ahantu hose ati Cristiano yanjugunye nk'itafari, ashobora no kubikorera Georgina. Byarambabaje ukuntu yamburotse kuri Instagram nyuma yo kuryamana, n'ubu biracyambabaza. Rodriguez akaba yasabye umukunzi we wa Cristiano Georgina Rodriguez guhoza ijisho kuri Cristiano kuko arebye nabi nawe bazamucika kandi akaba atari byo amwifuriza. Gusa ariko niba ibi byabaye, uyu nawe avuga ko atakifuza ko byazongera kumubaho ukundi. Byinshi ku mukinnyi w'Umufaransa witabye Imana amaze imyaka 39 muri koma. Jean Pierre Adams, Umufaransa wakiniye ikipe ya Paris Saint-Germain, yitabye Imana nyuma y'imyaka 39 ari muri koma. Tariki ya 17 Werurwe 1982 nibwo uyu mukinnyi yajyanywe mu bitaro bya Edward Elliot Hospital mu mujyi wa Rio kubagwa imvune yo mu ivi kubera amakosa y'umuganga wamuteye ikinya kitagenewe umubiri wanze gukanguka ajya muri koma, akaba yitabye Imana afite imyaka 73. Adams yabazwe n'umuganga wimenyerezaga trainer doctor, nyuma yaje gutangaza ko akazi yahawe kari karenze ubushobozi bwe, byatumye akora amakosa yatumye ubwonko bwa Adams bwangirikwa n'umutima urahagarara. Mu myaka yo muri 90 nibwo aba baganga babaze Adams bahagaritswe mu kazi mu gihe cy'ukwezi ndetse bacibwa amande bayero 150. Nyuma y'amezi 15 Adams yaje kuvanwa muri ibi bitaro agiwe mu rugo aho yitabwagaho n'umugore we Bertrand. Uretse kuba aba bantu barabonaga ko ahumeka nta kindi gice cy'umubiri cye cyakoraga, Adams akaba asize umugore n'abana babiri babyaranye, Laurent wavutse mu 1969 na Frederick wavutse mu 1976. bakaba bari bamaze kubyara, bivuze ko yari afite abuzukuru. Jean Pierre Adams yavukiye muri Senegal, yari myugariro wakiniye amakipe atandukanye mu Bufaransa nka Nice, wakiriye imikino 126, ayitsindiye ibitego 15. Paris Saint-Germain mu mikino 41 yatsindiye ibitego kimwe. Yakiniye kandi amakipe arimo Nîmes, Mors, Chalon zose zo mu Bufaransa. Aya makipe yanyuzemo yaba Nice, Nîmes, Paris Saint-Germain babajwe n'urupfu rw'uyu myugariro. Bahamya ko yabafashije byinshi, bakaba bihanganisha umuryango we n'umugore we n'abana. Yanakiniye kandi ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu 1974 1976. Yakiniye imikino 22 nta gitego yigeze ayitsindira. Yavutse mu 1948. Mu myaka 10 yavuye Dakar muri Senegal yerekeza mu majyaruguru yo hagati yo mu Bufaransa muri commune ya Montargis, baba muri Loria department. Ari kumwe na nyirakuru wasengeraga muri Kiliziya Katolika, yaje kumutwara mu ishuri rya Kiliziya Katolika ryitwa Saint Louis Montgolfier. Adams nyuma y'igito bageze mu Bufaransa yaje kubona ababyeyi b'Abafaransa bemeye kumurera adopte. Kugeza ubu ngubu bikaba byararangiye nyuma y'uko yari amaze igihe kinini ari muri koma. Aha benshi bavuga ko uyu mukinnyi nubwo agiye ariko amakosa ajya akunda kuba hakorwa n'abaganga yaba arazize uburangare bw'umudokiteri wimenyerezaga trainer doctor